Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Veste, da v okviru naše oddaje iščemo zanimive osebnosti, ki ne samo, da so ambiciozne in radovedne, ampak v svojem življenju ne samo, da dosegajo dosežke, ampak tudi presežke. Tako vam bomo danes predstavili dr. Zdenka Trampuša, ki ga poznajo vsi tisti, ki so odšli po lep nasmeh čez mejo. No, po lep nasmeh sta šla čez mejo tudi Danijel in pa Aleksandra Popovič, ki sta prav tako danes v naši družbi, poleg dr. Zdenka Trampuša. Lepo pozdravljeni vsi, dobrodošli. Dobar dan. Hvala, hvala. Bolje vas našli. Kako? Bolje vas našli. Ja, je res. Boljše vas najdli. Ja, tako. Bomo kar v slovenščini, da bo vse po pravilih tako, kot mora biti in da bodo vsi lahko razumeli vse, kar se bomo pogovarjali. Današnja tematika je nadvse zanimiva. Govorili bomo torej o estetiki in sam nasmeh, če pogledamo, ima en tak... moram reči, skoraj da nujen je verjetno v tem svetu. Danijel, tebi kot pevec, ustvarjalec, umetnik, kako si skozi svojo kariero opažal vse to, ta hollywoodski smile, nasmeh, ki je očaral? Ja ponavadi imam genetski malo ta bolj rjave barve zube. Tako da ni nič narobe, če nekdo ima takšno barvo, ampak v mom delu, taj del biznisa, v katerim se ja ukvarjam, če vsako malo staneš pred kamere, pa seveda da opaziš včasih, da nekaj moraš spremeniti tudi na sebi, pa iz tega razloga sem se odločil, da svom prijatelju Dragom grem v Zagreb, da mi pomaga, da mi nariše beli nasmeh. In to mi je ratalo, jedno leto sem se matral, ampak na koncu sem ful zadovoljen sa svojim zubima, lahko jih pokažem. To ne je nikakav problem. To su u stvari još mliječni zubi, prvi zubi kod njega. To su To su končni izdelek. Končni izdelek. Kod moje žene ne. Aha, tako, vidim. Ona ima improvizorije zdaj. Da nimam improvizorija, ti se preklet zmotil. Ampak mnogi recimo seveda si želijo ta krasen, lep, bel nasmeh, ampak imajo prepričanje, da je ta pot zelo dolga, predvsem pa je bolečina tista, ki se jo bojijo. Vsa ta tehnologija, ki je na področju stomatologije napredovala, je temu še vedno tako, da potrebujemo ogromno časa, ogromno dni dopusta in pa ogromno denarja, pa seveda velik prag bolečine? Pa to je samo djelomično istina. Danas osmijeh kao nekakav kod našeg međusobnog društvenog ponašanja i kao imperativ u današnjem svijetu, kao jedan lijepi izgled. Dakle, svi ljudi žele biti lijepi i nekako im je to na neki način garancija uspjeha, kao i Danijelu ovdje. Naravno, međutim, nije potrebno proći nekakav težak put, pun boli, pun problema. To se da napravi danas u puno kraće vrijeme, kao što smo i mi napravili. Ampak moram ga prekinuti, toga dragog prijatelja. Da jaz ne to prevedam. Samo sekundu. Moram povedati to. U mom primjeru, nikakve bolečine nisam čutio, res, ampak bili su opsežne operacije. Tako da se preporučam resno da samo se ne treba bati. To je to. To, kar sem hotela prevesti, ker je dr. Trampuš rekel, v glavnem, da to ni več to tako, kar je bilo, da se ljudje tega bojijo, da je prisoten strah in tako naprej. Marsikdo se zaradi tega tudi ne odloča, da to več v današnjem času tega ni potreben. Ker to zelo hitro se to uredi, brez bolečin, za tak lep nasmeh, kakor ga ljudje želijo. Pa si ne upajo velikrat stomatologu iti, prav iz tega razloga, zaradi strahu. No, pa tudi, če takole pogledamo, človek, ki ustvarja neko svojo kariero, mora temu nameniti 24 ur na dan in verjetno nima tedne in tedne časa, da se mu te zobe poštima. Je temu še vedno tako, da to traja dolgo časa in da smo potem nezmožni za delo? Pa ne bi baš rekao. Ja mislim da je danas naša tehnologija toliko napredovala. Na koncu konca struka nam je proglašena za struku 2015. godine kao najnaprednija struka koja najviše napredovala od svih tehnologija, uzela najbolje i na koncu konca napravili smo mogućnost da čovjek dobi bezbolno u što kraće vrijeme što bolji onaj izražaj simetričnog osmijeha. Dakle, kad pričamo o ljepoti, pričamo u stvari o simetriji. Jer sve što je lijevo i desno u nekakvom balansu izgleda, boje i oblika daje nam i nekakvu lijepu sliku.
V glavnem, ni to tako več, da bi mogel si vzeti res dopusti, ne vem, kaj se ne, da bi to lahko naredil, pa 24 ur časa, ampak to je v zelo kratkem roku se naredi. Prideš tja, dejansko ti naredijo vse v enem postopku, se pravi brez bolečin in da je nekako, oni so dobili tudi nagrado v tej strokovnosti leta 2015, kar se tega tiče in da je to, da se balansira, se pravi, eno ravnovesje med lepoto pa med levo in desno strano. Tako. Aha, torej leva in desna stran, torej ta simetrija. Tako. Doktor Trampuš, vi ste se izobraževali tudi v Združenih državah Amerike, na Kalifornijski univerzi. Kako gledajo na zobe in na pomembnost tega nasmeha recimo v Ameriki in pa v Evropi? Je kakšna razlika? Pa definitivno je ta simetrija, moram priznati, izraženja u američkom dijelu, taj Hollywood smile, taj hollywoodska priča, u stvari priča o toj ljepoti osmijeha kao imperativu ljudske ljepote. Znači, tu je malo, ajmo reći, prevaga na američku stranu, dok evropski standardi štuju više nekako naravni izgled, prirodni izgled. Uglavnom v Ameriki je to, to je prav tista, ko govorijo o tem ameriški nasmeh, hollywoodski nasmeh, tam oni stremijo za tem, da so zobje popolnoma, ne vem, beli, čist vidi se, da reče se temu hollywoodski nasmeh, da so preveč izraženi in se prav vidi, da niso pravi zobje, ampak da so tako narejeni, medtem ko v Evropi pa stremimo k temu, da je čim bolj naravni izgled zob, da niso videti umetni, ampak naravni, ta s takimi, ki se je tudi živel pred kakšno spremembo. Imamo gledalca, star je 54 let, neki zob je že zgubil, težavo ima z kostjo na zgornjem predelu, skratka, nima glih privlačnega nasmeha, kar se estetike tiče. Obstaja upanje in možnost tudi za tašne, ki so že mogoče vrgli puško v koruzo, kar se tiče lepega nasmeha? Pa svakako da imamo rješenja i za takve ljude. To se rješava jednim predradnjom, znači dizajniranjem osmijeha unaprijed, kako bi mogli što prije postići njegov željeni rezultat. Doduše privremenog karaktera, koji ćemo nakon određenog vremena i svih zahvata koje trebamo obaviti, ko što smo obavili kod tebe, vratiti u onu normalu i još bolje. Još ćemo ga ispraviti u još ljepše, još bolje, još simetričnije. Uglavnem je treba, seveda postopek je tak, da se pride pač tja in se naredi en program tega, kako točno gre po programu, se pravi tega nasmeha od začetka, vse mu razložijo, kako to poteka in tako naprej, tudi seveda to brez bolečin. In obrazložijo ta postopek, ki ni to kar naenkrat, jasno, da ne. In seveda cel program mu razloži, koliko časa bo to trajalo, kakšne bojo, ne vem, mogoče bolečine in tako naprej. In potem, ko pride pač do tega, je potem končni rezultat tak. In tudi za tiste, ki so recimo brez kosti, ko pridejo čisto obupani, brez kakršnegakoli upanja, da se še kaj lahko pomaga, so na kliniki Ortho-Implant pravi strokovnjaki za to. In noben ni še odšel tam brez odgovora in tudi ne brez zob. Ker so v bistvu dejansko čisto obupali in so sploh spraševali, ali še sploh to mogoče. Daniel, bolečina. Kaj bolečina? Kako dobro se v svojem življenju soočate z bolečino? Ja, bolečina je samo tle, v možganih. Če predvidevaš, da se nekaj bo hudo dogajalo, mogoče se resno zgodi. Ampak v mom primeru, jaz sem tako navajen, da sam sebe pripričujem pri tega, bo vse ok in tako. Pozitivno uvijek izpadne. Če se nekaj zamislim, tako resno bo. Tudi v tem primeru. Ampak izbral sem pravega zobozdravnika, ne nekog tamo levega, nego najboljšega. V tem primeru. Vsi mi zase hočemo nekaj najboljšega. Zelo pomembno je to, kako te pripravijo. Pripravijo te pa tako, da ko ti stopiš v to ordinacijo, tudi če te še tako strah, te tako pomirijo, kot da si doma v dnevni sobi in se samo prepustiš. In ko se pogledaš ponovno v ogledalo, to nisi ti.
Dejansko, brez strahu, brez vsega. Malo humora. Doduše mi kombiniramo malo i različite vještine iz različitih dijelova medicine i spa tretmana kako bi to postigli, naravno. Nije to samo onako, nije to nikakav čarobni štapić, niti dodir prstom, eto, samo doktora Trampuša, nego je to stvarno jedno kombiniranje vještina. Ti si naš Merlin. Ni nobene čarovnije. Je rekel čarobni štapič. Ni nobene čarovnije, v glavnem ne, ampak je to vse, imajo točno premišljeno, kako naredijo, imajo tudi svoj spa center, pripravijo pacijenta na to, tako da... Če rabiš masažo, tudi dobiš masažo. Zanimivo. Torej, dr. Trampuš, vi ste pravzaprav prvi hrvaški zobozdravnik, ki je postal tudi častni član najstarejšega tega združenja zobozdravnikov. Da, to je u stvari jedna najstarija svjetska organizacija koja u principu okuplja stručnjake iz polja stomatologije koji su pridonijeli u određenim zemljopisnim omjerima nekakve, ajmo reći, dobre stvari. Ono što sam se ja potrudio da na području Hrvatske i da općenito na području, ajmo reći, možda bivše Jugoslavije, da kažem tako, da donesem neke tehnologije koje su tada u svijetu naravno već postojale, ali nisu postojale na našim prostorima. Između toga to su piezo tehnologije u smislu kirurgije, to su nekakve flapless tehnologije ugradnje implantata bez rezanja, bez šivanja. To su konkretno mini implantati u ortodonskoj terapiji, lingvalna nevidljiva ortodonska terapija. Tako, neke jednostavno tehnologije koje su, na koncu konca zadnja tehnologija koju sam uveo je i rad sa atrakcijom matičnih stanica iz tijela, takozvani PRF. Znači, to je ono zadnje što sam donio još 2010-2011 u Hrvatsku. To pomeni, da v ta združenje se ne pride kar tako, ne, ampak so povabljeni dejansko taki strokovnjaki, ki so res neki pripomogli stomatologiji novega, uvajajo nove zadeve, najnovejše, med drugim, kar delajo tudi oni, no, to, kar je povedal, tele implantante, brez rezanja, mislim, brez teh invazivnih posegov. Potem to ortodonsko terapijo, se pravi aparate, ki so od znotrija, tudi zaradi lepšega videza estetskega, kdo ne mara v zunaj nositi, lahko od znotraj nosi, take aparate in potem, se pravi, vse te stvari, ki jih je navedel, se pride samo s takimi zadevami v to strokovno združenje. Moraš nekaj novega narediti, da te lahko sploh noter sprejmejo. Ne vabijo to, kar vse po vrstnem redu. Se pravi, bi lahko rekli, da kar se tiče tehnologije, ste pri koritu. Pa da, neki lučeno še rekli bilo. Super. Pripravljen imamo tudi en videoposnetek, lahko bi ga celo poimenovali Vse je mogoče. Dajmo si pogledati, katere so torej tiste izbrane fotografije, pa prosim tudi za majčken komentar. Mi pa bomo tole tudi pogledali, torej kaj vse se da, kaj vse je mogoče in kako se lahko rešijo različne stvari. Lahko prosim kar komentirate, tukaj lahko vidimo. Pa evo vidimo čovjeka koji je mladi dečko koji je izgubio, ajmo reći, ljepotu prednjih zuba na način da je razbio te svoje zube u jednoj prometnoj nesreći. Ne baš jako, ali ima tu i nekoliko defekata na njegovoj desnoj dvojci. Vidi se i malo spušteno zubno meso, vidi se da je taj zub liječen, vidi se da će tu trebati napraviti nekoliko zahvata. Što se na koncu konca, znači, evo ovo je način kako pred radnje radimo, znači uzimamo otiske, radimo određene promatranja, radimo isto tako imaging, takozvani wax up, nadogradnju u estetskom vosku, kako bi mogli pacijentu predočiti što će tek biti u budućnosti kad će njegovi zubi biti gotovi, kako to može sve izgledati i što mi sve moramo napraviti da bi to tako i bilo. Pravi, da to je slika enega pacijenta, ki je v prometni nesreči izgubil ta lep izgled zob in kaže vse te postopke, kaj je bilo narobe z njim in kako mu oni potem pripravijo v bistvu predogled za naprej, da on točno vidi, kako bo njegovi zobje izgledali na koncu, ko bodo urejeni. Da, nakon toga možemo pogledati dalje ako nam puste, pa ćete vidjeti onda da se tu rade još osim ovakvih imaginga,
Sad će naslijediti zahvati isto dalje, jel? Gdje ćemo vidjeti kako mi laserom u stvari podignemo tu arkadu, taj luk na dvojki, konkretno određujemo boje. Aha, tukaj počakamo. Se pravi, kako? Evo, ovdje gdje smo iznad desne dvojke smo laserom napravili podizanje zubnog luka. Se pravi, z laserom dvignajo dlesen, a ne? I to zaraštava unutar 10 sati. To je impresivno kako zaraštava unutar 10 sati. Zaraste in potem tudi barvo primerajo zob, točno kakšno želi imeti. A farbu osim normalnim načinom ključem određujemo i takozvanim spektrofotometrom, znači jednom elektronskom napravom koja nam u stvari mjeri lom svjetla. Evo, ovo je odmah po operaciji napravljeno slika, dakle da se vidi kako je to minimalno invazivno. To nema krvarenja, to nema gotovo da ste zacijelili skoro pa taj čas. Znači, u 10 sati iza operacije vi ne možete prepoznati da je nešto rezano. Se pravi, 10 ur po operaciji, da se nič več sploh ne vidi, da se vam je karkoli delalo na dlesni. Tok je malo invazivno tega, ne? Da kako, to je samo za male zahvate indicirano, nije indicirano za nekakve velike rezove i tako dalje. To nije moguće. Evo, ovo nam je upravo slika spektrofotometra, kako određujemo boju, dubinu te boje. Boja ima 3 dimenzije. Boja nije samo ono što vidimo po površini, boja ima svoju dubinu. Izrada provizornog dijela je upravo sada na slici. Ko se dela provizorij, ne? Dakle, to je jedan provizorij, kako čovjek može izaći sa provizornim radom van, da bi na kraju... Glavnem, ni niti minute po brušanju zob, niti minute ni brez zob, ampak takoj dobi provizorij. Ni tako, kot recimo. Evo i sad može naslijediti završni dio kako izgleda po cementiranju, znači takvog rada, jel? Po završavanju, isti trenutak, evo ga. A to je to? To je isti trenutak kad je završeno, dakle ni sekunde kasnije, jel? Tako da ni nobenega krvavitve dlesni na nič, se ne sploh ne vidi, da se je kaj delalo, v bistvu, če ne veš. Drugi dan to uopće više nema nikakvog traga. Niti sledi ni naslednji dan. Ja, zelo, zelo hitro. In spet popoln nasmeh, oziroma tale nasmeh, ki se je torej vrnil. Fino. Nadam se da neće imati nekakav udes ponovo. Da ne bo spet kakšno prometno nesrečo. Ja, tako. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih torej posredovali. Zdaj pa, če govorimo o enem takem večjem posegu oziroma neki popolni prenovi zob, koliko časa in približno ocena finančnega stroška to za nekega posameznika, ki ima čist boge zobe, recimo od do? Pa, gledajte, to je dosta veliki područje pitanja, jel? Što nam otkriva način kako je čovjek došao kod nas. Ajmo reći da je najlakše odrediti ako je čovjek došao potpuno bez zuba, jedna čeljust, gornja, recimo gdje se najviše problema nalazi, može biti od 8.000 eura pa do 20.000 eura. Znači, ali to je kirurško-protetski operativni poseg. To nije, znači, samo zahvat koji je kirurgija ili samo protetika ili nešto. Znači, to je kombiniramo vještine. In časovni okvir? Časovni okvir je nekakvih 2,5 mjeseca. 2,5, da. Se pravi, v 2 mesecih in pol, če gledamo nekoga, ki pride dejansko brez zob, z največjimi problemi na zgornji čeljusti, s kompletno kirurškim estetskim posegom bi bilo 8.000 evrov, 8 do 10.000 evrov, zgornja čeljust. Od 8 do 20, ne? Da, od 8 do 20.000. Do 20.000, pardon. Ovisi, možemo govoriti o zigoma implantatima ako nemamo čeljusti, uopće čeljustne kosti. Ako nam fali čeljustna kost, onda moramo posegnuti za etažom više, ja kažem obično, a to su te lične kosti, čeljustne kosti koje nemamo, nadomještamo onda uporom u kosti zigome. Znači, to su te lične kosti. To je odvisen pa od posega, zato pa se pride v bistvu na ta prvi brezplačni pregled, 3D, pa na diagnozo, da se točno potem postavi ta prvi predračun. Da, definitivno, bez dobre dijagnoze nema ni dobro. In 2 meseca pa pol, ne? 2 meseca pa pol, da. Super. Najlepša hvala vsem, da ste bili danes v naši družbi in da ste
dali naprej tole čudovito zgodbo o tem, kaj vse tehnologija v tem času nudi in da tudi nemogoče je mogoče. Ostanite še naprej v naši družbi, tudi na spletni strani www.klepetobkavi.si. Vse minule posnetke, tudi z dr. Trampušom, pa si lahko pogledate na našem YouTube kanalu. Zanimive stvari so tiste, ki jih boste zvedeli, torej, če preverite tudi naš YouTube kanal. Naj vam bo svet lep. Adijo! Super, hvala lepa!